Teh madungi, madu perstun. Lak sedang kemana no? Habadang menta lak sedang sepan jirap gumni kumtai negi pajba benong tung ini teristom men penjob dan brom ya ka NPP National People's Party hakasnam arjar pupra habaga election syaka ying dorbar tawan kan deh du osnam ajar pupra te menta dang snam ajar pesan te sakambalai snam tam na makala kan sa deh kata kapor dan ridang mentaro ila keren kumni kumtai negi pajba tem sola syania bara Teto how yos ngap pajba ini ke video ko bikiran ni wegi social media. Tongin ya Tracy Tom Susu. Bangin yo ya job ka dan burong na tawon na araja ako. Hey, y'all come look at this. Nama Leno bengin ni perta hasrotan ka sedur da Leno ndo jumut. Bat lek no ru ban ong ya kecak ben riu. Ladang ngimla ban lek ya ka. Na ban keren ka tinjing kila podor bahanta. Basuk bahaban ong ba Renga ong ya pi. Ai bakakam juga parti NPP. Kan keren kamjam ban ya kita. Kiba syupen pau tak ke jenha. Teng atrai madungi lakam keren kumar kendiat na gamnona I madu perstun. Keren kumtu tengam soihap. Te nomor bayong ba nailong tangginong pertasurok lene kibisuya hala hasurok hasengkin dai peni bagi kam. Yang kita kintian teng laban ong no ba kejingkeren jung I ke bagi MLA jangka VPP haba hot apa yang kejing bet ke jonga ngaperkat ba haba kimpat don kabor kumnukin peni kita kakam namar ba kakam hi kabor khot ngalaban ong no kabubun hi kakam berkhot di tang ladadan haga bor sensyar ke bangitip ke government namar ba government gi bubun gi department beper bangin ngin ron lane ngin penyat ya ka ya gejala jungi hagar kom sensyar kadar beper ki department beper ki don te lada ditang ki badan ka sorkar ditang ki badan ka bor ki laban peniki kam habide bagi surok habide bagi junction namar ki bun ki department junction department police department ki babun ki PW department beper tourism bat kum ter te haba kimpat don hakabor kum nokin kin peni te kakam lada ki ladon hakabor lada ki klempeni kakam te ngasung dei ban ong ba ki het tang katingam surok ten re haba ka hakabor kimpat don te ka dei ki begin perta surok te ngin sepet ajar praken lada ki ya job kum no te lada ki kemle kakam te ngala ban ong baki dei tang kinong perta surok re menta iklan padon hakabor te kalong kabae ngenya keren ni kata te tang kata hinga kwa bangan keren bangan pensyai Namar haki social media ngijio kajing ya pa kajing ya keren kajing ya keno kabom itu itau su da bakal kabangan kwa ban ong ya pi parok kalong tang kawe kan mau baha wat pe tan bat wat ngap tan ya ke social media. Namar kini kendai % de ki fake news. Ki khawar lam le. Ki bom don ka jing sisa hang dong no. Tang 10% le se ka bandai. Bat ka pentap lup ya ki jing mut ki jing berkat jong ki babun ki bala. Kena kata kadau ka bangakwa ban ong hang ni kalau ka parti NPP kaya ban syakri ya kacela jemi parok kowe ban syakri kerbang ya ka West Khasi Hills barok kowe ban ya tiplak ngakwa ban ya thu ya pi nam mau nilarai ban sna ka surok ban pemiang tia nong jeri balengi kwa ban le kumta nomar kan ni kan dei ka economic corridor
kaban connect ya Karanikor, kaban connect siya Bangladesh, bat kaban connect hu siya po South Karo Hills Barokawi. Bat kani kaban Duna ya ka Lais Pa Klur kabagin invest. Kani kalong kejimentoy jong ka West Khasi Hills Barokawi. Ngatarai ban ya keren ya kejing sisa 4 don sorkar nadu ajar karpra. Kabala ban pelut por ban pelut hakalenti kasengke. 4 don sorkar. Ngang la don ka sorkar nu ajar lai. Dei tat haw ajar karpra bat hadu kane ka klip mat ka babenta. Baka jing pelut pisah ka dei bat ka surok. Duna syu ya ka khatsan hajar klur. Ken mapi kata. Akan mau hat ko por long CM doktor mukul te kejing bun kam kejing turut kli jongi banio skim. Ngakan mau sisis dan menengi ajing ken kabapun saus paklur. Kabegin bes haka malek megala jongi parok we haka rur sektor. Mentang ha ongi pi kabakhendiat san hajar klur. Tikin yo ongkum no kejing kejing pe. Bakatai ka bapulong ang ken kijong babor ba ijaw dud hab khadu ya join lang bale ya join namar bangi don kap ya karoy kapa day na katakadaw mo pingam don por banjer kerteng yiki sektor di babon ba kabagi lale kabagi ndang le den reng ang ken kombab ong ya pi ipat ba jong ke jelam ke la jong kin sayo I yakin ke balo nama leno bengin ni perta hasrok tam kak syutur sudah leno ndo jumut bat leno ru ban ong I ya ke chat ben riu ladang imla ban le ya ka Nabarban keren kak tinjing kila podor banta. Basuk bahaban ong ba Renga ong ya pi. Ai baka kam juga parti FPP. Kan keren kam jam. Ban ya kita. Kiba syupen pau tak ke jenhau.